Maikanem abilin. Tinapalabas, iti panagbakasyon ni Victor. Nagsabat ti dalan da kinirina nga anak da Doña Anita ken Don Simon. Nagsiningid dadwa. Ket agayat pa yan ni Rina ken kuana. Sinarungkaran met ni Ela ti tanem day di gayem na amarina. Ken kastameten ti kalapaw na. Nagsibog kadagiti masetas sa pimmanaw. Iti pannagnana, adda nakakabalyo alumabas iti ayan na. Itagagayem, at 20 tuloy tinobela tayo anapaulwan. Maikanem abilin! Awan ti makailasin kanyak ditoy. Tanagpangmarangak abakat. Kan babaan to'y belo nga inkabil ko iti ulog. Saan da makita ti rupak? Awan ti rumbang makailasin kanyak ditoy. Tano adda? Amangan no agipulong da kan ni Bart. Wano saan? Kan ni Senyor. Ya! Ha? Nakakabalyo. Amangan no ni Bart. Tarimanog ti belok. Ilingad ko iti rupak kan Ya! talyawan. Ya! Lapsan ka ba, Ina? Ya! Ya! Agyamanag. Limawas laang. Oh. Kunak no dakas ataw. Kunak no ni Bart. Wano pasurot na. Angam. Asino nga taday jay? Lando, malagip ko ni Victor. Kumusta nga tamagdan? Wala ron. Mailiwak mo kan kuana. Kuma, agkikita tayo pa'y. Day tati kalkali kaguma kami. Anya nga tati makunana. No ibagatakan kuana, akamang tan ti rebelde. Diyak amo. No nagbaligin ni Victor, may sangatan a soldado ita. Kat no ar-arikan, agkakabusor tayon. Ha? Saan ka di adag iti rebelde? Kat kalaban tilindag? Ano pan dagiti soldado? Ami. Numaysan a soldado ni Victor. Nalabit nga ibilang natan akabusor. Gaputakim mapengtan iti rebelde. Ang awan basol tayo ti gobyerno. Tilang balsen tayo. Kat ti pamilya ni Don Simon. Gaputay suda ti nakabasol kada tayo. Tima ko na a rebelde. Kabusor tilintag, Lando. Isu analabit. Kabusor na tamatan ni Victor. Iti ka nito amaamuan na. Akamang tan ti rebelde. Adakon papa, mama. Panay ti pa nagpasyar mo, iho. Pagturturo nga. Ada sinarong karak agayem ko. Ngam saan ko nakita? Sayang. Iho, kaya ko nga adda maangay abasit a parambag diti mansyon. Panagyaman tayo, iti panagbaligim. Inton bigaten dayta. Sige papa, adda kada kayo dayta. Iso pa nga asim, iho. Saan ka kumaapumampanaw inton bigat? Danggayan na kami kin ni papam. Agragsak tayo, iho. Sige mama. Matyo, umaikan, taing tamanganan. Anya day tararami damaya. Ana, usarek nga agano. Ala, intapay mangan. Ituloy mo to day ta, ingkon madamdama. Naluto kon tay innapoy. Kan tay pinarte kamanok. Ay katuna. Nintan, napulot pa itimakan. Apo! Apo! Adda tao.
Sino nga tadayta? Apo Unang! Apo Matso! Sa kadaytoy, ni Victor! O may kay sarungkaran! Victor! Ni Victor! Wala Apong Unang. Apong Unang. Ay na, apok! Sika ni Victor! Ay, anak po ka man, apok! Ay na! Ay, agyaman kami ta si Marungkar ka! Kumusta kayon? Ay, nasaranta kami pailaeng. Ay, pudno dayta. Ay na, no di mo imbaga asi ka ni Victor. Sanda ka na nailasin. Nakasanaw, nagdakal tinagbalhiwam. May sakan anay agbaraw, apok. Taidikit barito ka pailaeng. Ngem ita, barukan. Sakit, nagbiskal ti pamagim. Ay na, pudno day ta, Victor. Adada pa yatim maur ka, apok. Agyaman na kapong. Ay. Umay kayo nga rudan. Intay pagsasangwan tilinutok amakan. Umay kan, apok. Sige, apong. Patgan kayo. Nukasta, agpakada kan, apok. Mapankan. Uwan, apong. Umay kami kumain ton bigat itipas kanyo, barok. Ngam uray saanan. San abali ta sinarungkaran na kami, mait. Umdasan day ta kada kami kiniunlang. Naragsak kami unayin iti day ta, apo. Saan may nakabailan ti magna iti adayo, apok? Iswadi ka kumagumurgurawan. No, di ka makadaray iti paskanyo. Wala pong. Makaawat kami kada mamakan, papa. Di ka agdanag. O may kay to iyagan iti para kada kayo. Ha? Agam agbanog ka pailaeng, apo. Huwag nga agpaiso. Di ka agdanag, apong. Ken gumatang kami pa iti masapsapol yo ditoy. Iti kasta, adda abas toyo. Pudno bakit kan lakay kayon. Ket saan yun nakabaalam ti mapan ije kabisera. Tapno aggatang iti masapol yo. Agam. Di ka agdanag, apong. Aramidak da itoy. Gaputan na patag kayon kanyak. Kasta ka day. Pasensyagan, Victor. Jak pa yan nasarsarungkaran dagiti agasawa ang matyo kinunang. Kaasi damat. Papa, numabalin ko ma. Kaya't kung adda ka na yun amang sarungkar kadakwada. Ngamin, bakit kan lakay dan? Numabalin, binulan ko mga adda mang ipaniti abastoda. Kaasi damat. Marigatan dan iti panagbiagda. Di kagdanag, iho. Matungpal ti kayat mo. Agyaman ak, papa. Tanusan agapo kadakwada. Sana ko mana ispalkan patay. Ken gapumutla kadakwada. Nagsabat ti dalanta. Wen, iho. Mawatan ka. Bayam, kanayon kunto alaglagi panida. Pasensya ka, iho. Naliwayak ida iti kalabas. Papa. Agatang ako may tika sa pulanda. Sige, iho. Datayo atalaw kada mamam, ti mapa. Agyaman ak, papa. Kaya't ko nga yabantalayangan da ama matyo ken inaunang diti mansyon. Wino saan? Agnaed da yasyenda. Una, saan na parikot day ta, Rodrigo? Iti kasta, kanayon tayo makita ti kasasada. Ipagpagaputa kini Victor. Wan, kan kastamutan iti kinapudnuda iti pamilya tayo. Wan, Carlota. Pasukon tayo da kadag iti trabahador alalaki. Nasaya at no kasta, Rodrigo.
Ken, agparamid tayo iti pagnaidanday di asyenda. Wan, nulakit di ta kayat da. Agnaed da iti asyenda. Mayor, telephone call. Agyaman na. At ito telephone mo. Hello? Hello, amigo Simon. Sino na ito eh? Ni Rodrigo. Sigabot gayam, amigo. Anya ti maipay ko. At tama ngayapas ken itari ti mansyon ko. Kat imbitaran ka. Kasta ka di? Ako, amigo. Lumagaw may ka. Pagyamanak, amigo. Kato saan, mawatan ka na ta. Pasensya ka, amigo. Ado nga min teraramidak. Iso di ka mapatgan. Awanan yaman na, amigo. Ladingita ka, amigo. Saan ka mapatgan ita? Mawatak ko nagmaren. Alangarod, na ito lang tibagak, tapno di ka matagtak. Bye. Bye, amigo. Agpasken? Ne, apay adyak na damag no, apay nga agpasken. Sabagay, anya ko ba kanya? Awanan bibiyang ko iti dayta. Nalpasan ti panang tulong na kanya. Isumaawanan ti bibiyang ko kuwana. Rodrigo, napasig ni Victor kadagiti tao. Sabagay, dagiti trabahador tayo iti asyenda, kasta moton ijay rancho isa nga ili tayo ita. Awan mo't tigagayong ta. Pasig dami na makumikom. Kaskin ni Simon Alban, makumikom iti kinamayor na. Iso asaan anak ko ay. Saan abalen, Carlota? Tinapatag, naragsak ni Victor. Oh, dayjay. Kasarsaritan na ti may sabakat. Akas laang angawin na, tagkat-katawa jay bakat. Unya ron, amom Rodrigo, naragsaka, tadimtang ni Victor iti bengta. Naimbaglaengan tadagayam anak yu iti daydi Maria Elena. Malalalala. Di mon lagi pen tinapalabas, Carlota. Mala, umay ka. Tumulong ta nga agasikaso iti makan. Masapol ang makapangan dagiti amin na dimmaray iti daytoy apasken tayo. Agyanak pailaan dito'y paraangan ti mansyon. Naimbag dito'y tanalamlamiis. Saan asumina ni Victor iti panunot ko? Isulatan ti linahon ti panunot ko. Pudno nga gayatakkan ko na. Sapay ko matagkita kaming tumanan. Sapay ko ma. Rina, iha? Anya ti araramidan bito'y paraangan. Kapaya di ka sumbrag. Kaya't ko tagtugtugaw pailaan dito'y paraangan, mama. Kaya't ko ti agpaangin. Kasta? Ingkay lata maturog, mama. Kaya't ko tagmaymay sa dito'y. O sige, nuday nati ko nam. Makaambo ka. Gamin ka to maturog. Wan, mama. Panawan daklatan dito'y. Mama, adda balasang anak kakayawan to'y pusok. Nabit lang nga namamok. Ngam nakayawan ang adagos kan kwa na. Talaga? Saan na dakas, iho? Ket, sakbay ti panagrugik iti serbisyo. Inak pa'y sarong karan. Mapan ka lang, iho. Agayat kagaya man. Kaya't ka di asawan da ita, ang mga asawa kan? Saan pa'y mama? Awan mo't dakas na, ano bilang, iho? Saan pa'y nga ita, mama? Awan pa'y da ita abanag iti panunot ko. No agayatak man ita,
Saan na akayat asawan ang mga sawa akon adagos? Onya, kumusta kayo dito asyenda? Ama Macho, inaunang. Nasaya at kami dito, Sir Rodrigo. Ay, awan pagdanagan nyo kada kami dito, Sir Rodrigo. Pabunag ko kadagiti lalaki at trabahador. Dagiti dadumapay agamit yo iti nagapuan yo. Wenno iti pagnanaidan yo. Ay, saanen, sir? Taawan met napatag agamit may. Dagiti taraken nyo, wenno dingon yo. Ay, wen, sir. Isu dagiti mapanuko dan dagiti lalaki at trabahador yo. Ta sayang bet dagitay. Mala, di kay agdanag. Ta pabunag ko dagiti amin na dingon nyo. Katiyag da dito asyenda. Itay pa'y nga daak dito'y turod. Namjak mauray ni Victor. Talaga akailiw ko ang makita. Mangnamnama ak ngumay dito'y. Inaldawak ngumay dito'y turod. Taamo ngagsugli. Kawalyo. Ya! Rina! Ya! Victor! Victor! Rina! Kunaktukat nga daka dito eh. Victor! Victor! Rina. Sorry, inarakop ka matan. Diyak masarkad ang tirik na. Awan ang yaman na. Umay ka. Agtugaw ta iti dahi apon di kayo. Sige. Dito'y. Agtugaw ta adwa, Victor. Kumusta kan? Dito'y. Mangnamnamang agsubli ka. Wen, nagsubliak. Takayat ka makita. Victor. Rina, naragsaka ka nakamamukan ka. Sikat ipang panunutak, tunggal rabi. Victor. Pakawanin na. Ngamnas kan nga ipudnok na iti amarikrik na kan ka. Nakayawan na kadagos iti kinapintas mo. Victor. Nabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam, makarik na ako niti ayat kan ka. Panagkunagkat, saan mo't siguro adakas? No imbagak adagos tirik na kan ka. Juan Victor, saan adakas? Kaputabaro ka, kat balasang akmat. Ay ayatan ka, Rina. Ay ayatan ka man, Victor. Diyak mag-ilibak. Sikalat dati sapsapulag. Diyak makaturturog amang pampanunot kan ka. Mangnamnama iti panagsublim. Ama kita ka. Kat agyamanak na nagsubli ka dito eh. Ay ayatan ka, Rina. Ay ayatan ka man, Victor. Rina. Victor. Anya ti pagbanagan ti ayan-ayat da Rina kan Victor. Gagayem. Di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Rebutaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.